کور دستہ مکپاتے او کر شاماتت ملگا ہمیں پیما ہما مردم کے آہن تو کا علم ذات روئنی برابر داکتر نیا برابر مولا نیا آہنی گورا اگر کے علاج کا اگر شریعت گپی جست کا علمہ آج یہ چیزیں نزانت کارا ہمیں پیما مابروچان گورا یا کہ اگر بیمار بھی آئی ہما دمانا دکترہ ہوں پیش دارا مولایا ہوں پیش دارا ادا یک شاعرش میں دیما پیشن زخم میدہ ہر مردی میں جست کرنے اسی منا زخم میدہ ہیں نی اسی علاج جوانی داکترن کے رکھنے لوٹی اگر جوانی داکترن کے رکھنے نکنتے گوڑے اسی آسر حراب بھی بلے ادا زخم میدہ ہے چی مراد انسان زخم مراد انسان جسم ہے زخم میدہ نہیں دیما شاعرہ کوئی دارے یا مردمی مادگی داشتگا مادک سکی شرری مادگیا بلے بیمار بھی اسی مادک مرت منی زخم میدہ مادک مرت منی نازاکین پشکت کسوئے گمناکین شوکین بستگا ماواڑے مادک دشتگت پچاڑے گوٹا بستگا توک ٹلو شیری داتگا بیس کلو دارو زندگا بیہوشی بیچارت بلے سک دوشی مولایا نظر گوریدات مولای گورے مولا مات مولایا نظر گوریدات وانتنتی کلام آیات گوشتی ای نئی چمزامی این نظر ای نئی گوشتی ای نئی چمزامی اے رب وط بکن تو رحمی رندہ کے کتابی چارے مولایا گوڑا شاکارے گوشتی مادگا جن نیگو ای مادگا جن نیگون ہے گوشتی مادگا جن نیگون نیستنتی دگے ہچ نیمون بلے مولایا نکوت کاری شر تائیدہ نویت ہچ آثر رندہ داکتروں ہم آور رندہ داکتروں ہم آور حیا ہے بغیر جہدی کوت گوکی سی و سیس چن گیا نزانت کاری داکتریا آئی دستا کا